Idol. Supported by This Home FiberNet. एक सही कनेक्सन DHI होम अप्लायन्सेस छुट्टै छ है। डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा। भेन्यू पार्टनर टेम्पल प्यालेस क्याफे मरु प्याफल। नेपाया संगीत ख्या नेवा त जिलजी वेगु छगु त धंगु दबु Newa Idol. हलिमे थ्वेकेनु नेवा आइडल नेवा मसिका बेनु Newa Idol. सकल नेपालीया Newa Idol. 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 नेपाली भाषा सङ्गीत खेले भाषा क्षेत्रे नाप साहित्य खेले तढङ्गु योगदान बियाचुङ्गु नेवा आइडल सिजन 2 ज्याजो छ सकलहने बपिन्त लस्कु सेनाजना जी ज्याजो न्याकामी निटु डङ्गोल्या पाखे जी छ नेवा आइडल सिजन 2 या ज्याजो छ ठुगु ज्याजो छ जी छ टप 10 बोटी कामी पिनिगु साङ्गीतिक यात्रा बारे खलाबला याना चना गुजुल थौना जी वेका पिनिगु सङ्गीत यात्रा त कया हे खलाबला यागु जी जासा जी बोटी कामी नापन हेपुगु खलाबला या छिका पिनिगु न्याने वेका पिनिगु साङ्गीतिक यात्रा नेबे नेवा आइडल सिजन 2 छ टफ कम्पिटिसन ज्या चंगु छिका पिन्सा सिउगु हेजल ठय टफ कम्पिटिसन दथि जी टप 10 न थेन ठंगु गुदु टप 10 बोटी कामी पिनि नाप जी नेपुगु खलाबला याना चना गुजुल थुकिया झले मेम बोटी कामी टप 10 त 10 ठेंके त ताला म मेम बोटी कामी आश्रय रञ्जित जी जिना पैदि जासा वेकना पना खलाबला या जो जलपा आश्रय जो जलपा म्याम लक्ष्मी नाबाजी त यो बिन्तिना दु थुगु टप 10 ठेंके त ताला का दिला यो बिन्तिना एको सुबा ओके आजपति सङ्गीत यात्राको कथा सुरु जुल जिगु म्युजिकल जर्नी बारे धाबले चाहिँ छगु इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी दु जी चाहिँ 1 क्लास हेदुले चाहिँ जी चाहिँ खास गरी मचा बेला निसे म्याला अहिले माम बाबा न चाहिँ छगु प्रोग्राम चाहिँ ट्रेडिसनल ड्रेस शोले चाहिँ श्वेत दगा एङ्का दिला अहिले अनि चाहिँ मामुना चाहिँ सिक्रेटली जी मसीका अहिले जिगु ना चाहिँ रजिस्टर याना दिला अहिले जिल्ला मसी हो अहिले मामु भए चाहिँ बाबुना मे हाल्यो नि दादा 1 क्लास हजुर अहिले दाइ दिला अहिले जिल्ला ग्या त अहिले सडनली वया दाइ दिला अहिले जी चाहिँ जी दगा खोया जिन्दियाना अहिले मामुना चाहिँ छ चाहिँ छेजको मे हाले छौँ अहिले स्टेज चाहिँ म्याले मलाई गबले दगा चाहिँ इमोसनल ब्ल्याकमेल याना चाहिँ मामुना चाहिँ एक थप्पड चाहिँ नकादिला अहिले मामुना थप्पड नकादिला अहिले वो ढुङ्काला हुने मलाई स्टेज अहिले होना अहिले स्टेज हुनु बोले चाहिँ जी चाहिँ एकदम वो नर्भस स्केयर्ड अफ्रेड टाइप न हुनु अहिले जब जी मे हाले त स्टार्ट याना तब चाहिँ जिगु वो जुन नेगेटिभ इम्प्याक्ट दुख वो चाहिँ पोजिटिभ कन्भर्ट जुल अहिले स्टेज जी मामु बाबा यो प्राउड फेस न खाना अहिले वो ढुङ्गा चाहिँ जिगु कन्फिडेन्स चाहिँ हान बिल्डअप जुल अहिले अडियन्स पिनिगु वो लापा चाहिँ जिगु मन थिला अहिले उबिलानी से चाहिँ जिगु म्युजिकल जर्नी चाहिँ स्टार्ट जुल ओके हामीले छिउपति नर्भसनेस हटे नीति चाहिँ सङ्गीत मे चाहिँ छिउ नीति चाहिँ सबसे बेस्ट इनर्जी पावरफुल इनर्जी मामु त चाहिँ एकदम सुबा वो थप्पडी लाई नाना दया मम्मी नाना दया मामु ना चाहिँ अमृता रञ्जित बाबा ना चाहिँ अभयेन्द्र रञ्जित वेका पिन्दा युगको सुबा प्लस जुबा हैन युगको सुबा वेका पिन्छ यदि अपसका इन्स्पायर मयाना दिदु छ थाना नेवा आइडल टप 10 त टप नेवा आइडलै म थिए नि मलाई हजुर एकदम हजुर अहिले दाबले छिउपति बिगेस्ट इन्सपिरेसन बिगेस्ट मोटिभेटर वेकअप पिए ज्यादा हजुर
मामु बाबा एक जिगु मोटिवेटर थान तक नेवा आइडल सीजन 2 या थान टप 10 तक ठेउपति जर्नी सुरु ऑडिशन राउंड निसेको गुकठा लुमंका दे नेवा आइडल चाहिँ जी सिजन 1 निसे सोया छना अहिले जिगु चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ नेवा आइडलले एकदमै युनिक पर्सनली दाबले चाहिँ जिता चाहिँ नेवा भए चाहिँ नापा चाहिँ बालक म हो ला त आ चाहिँ आन म हो तर भतिजा याना चाहिँ डेभलप याना छना अहिले नेवा आइडल या नेवा आइडल या त चाहिँ जी चाहिँ दुनुनुग्ल निसे एकदम सुबा मनोज सर गोविन्द सर निटु म्याम थ्याङ्क यू सो मच फर दिस अपर्च्युनिटी अहिले नेवा आइडल एक्सपिरियन्स भएकोले चाहिँ एकदम फ्यामिली टाइप आज टप 10 थिएन त तालके फुट अहिले कम्पिटिसन जुले चाहिँ छ मजाकै विनर जी तर न ऐसा न एकदमै हेल्दी कम्पिटिसन जुया छु ए जुया चाहिँ सुबा टफेस्ट कम्पिटिटर चाहिँ सु खे आन्तको टप 10 दक्कै टफेस्टै ख तर ओके दक्कै ढ्याबले टप कम्पिटिसन जित्दैछन् नि म दक्कै ढ्याबले टप कम्पिटिसन ज्याछु तु टप कम्पिटिसन दाथे टप कम्पिटिसन नै ज्याछु छिदा पनि फिल छु मलाई एकदम ला ओइ जिदा न कोही फिल ओके अहिले टु नेवा आइडल सिजन 2 ले बे नीति चाहिँ कथापति प्रिपरेसन याना दिया गथेना चाहिँ प्रिपेयर जिया चाहिँ चाहिदिया फर्स्ट अफ अल चाहिँ जो चाहिँ थो नेवा भए ख मेन चाहिँ प्रब्लम द्या आन मेउ ताई प्रब्लम मको कि जिगु विकनेस द्यामाला जी चाहिँ मचाबले निसे नेवा भए चाहिँ उली मलाना ए जुया चाहिँ आज जित थाकुया छु तर न ऐसा न जी चाहिँ मेहनत याना छु न थुके चाहिँ अहिले वही खाना हामीले छिपति विकनेस त स्ट्रेन्थ दिएको चाहिँ म्युजिकै ख यस मैम छन्ताना थे जुइफु भिगा बहनी न्याय मवा ओके आथो भविष्यमा फ्युचर थियो सङ्गीत त कन्टिन्यू याला अफिसियल छु प्लान दुजी मलाई लिपा नेवा आइडल ढुङ्गा चाहिँ छुपति प्लानिङ चाहिँ गुका ठाउँमा नि त्यहाँ छिला जुला ज्यू मैम नेवा आइडल ढुङ्गा चाहिँ वे कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन याउ अहिले म्युजिकल जर्नीलाई गब्ले न एन्ड जुइमा खोजियो चाहिँ म्युजिकै लाइफ खोजियो अहिले नेवा आइडलले वे ढुङ्गा चाहिँ जी चाहिँ नेवा भ्यालु नेवा संस्कृति नेवा कलायु चाहिँ इम्पोर्टेन्स जी चाहिँ फिल याना उक्यो नीति न नेवा नेवा संस्कृति त फलो याना चाहिँ छगु जिन छगु छाप छोड्याना हुने फेमा धका चाहिँ जी चाहिँ प्रयास या नेवा आइडल जी न कन्फिडेन्स दु कन्फिडेन्स दु तर वो सिबे चाहिँ जिगु प्रयास हार्ड वर्क Okay, that's nice. Okay, छुपति फ्युचर प्लान नेंका दिला मला छु युको फ्यान त दु सपोर्टर्स त दु फलोवर्स त दु वेकअप इन निति छुपाकी मेसेज जिगु मेसेज चाहिँ थ्याङ्क यू अल लभ यू अल आज टप 10 थ्याङ्क तालाके फुट छिकबिन्यु तदङ्गु लादु छिकबिन्यु औसला बिना चाहिँ जी थना तक थेनिमा खुजी एजुया चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान सुबा यो सुबा नाप टप 10 छुपति बालपति भोइस नेने त जिपि तयार दु टप 10 यु लाइभ ब्यान्ड परफॉर्मेन्स नाप्ला सुबा मैम सुबा भोटी कमी पिनिगु नेपुक जी खाला बला न्याना चना गुजुला सया चना गुजुला थुकिया जले मेमो बोधी कामी थन्जी नाप हेदी वेका ख मनोज सिंह दंगोलजु जासा वेकायतना ज्याजले लस्कु स्या नाप वेकाया संगीत
यात्रा बारेನ खलाबला या दक्षिण हापाला जजलपा नाप योको बिन्तुनादु टप 10 ने ठिंके त तालाका दिला योको बिन्तुना योको सुबा नितुजित न दक्ले पहिला जोजोलपा जी मनोज सिंह डंगोल दक्ले पहिला जी तो नेवा आइदल सोइचुना दिपी सोकुमी भाजमेजु तरके दाजुकिजा व पासा पिन्त जी थो टप 10 ने ठिंके त हपा तिब बिया अन्थो भोटिङ याना ग्वालियन दिगु बापत एकको दुनुलगा निसे सुबाय देखान्छ न अले दगले पहिलाला जी फाल्कन इभेन्ट नेवा आइडल सिजन 2 या गोसा खल वेक अप इन्छ योको थोथ्यो नेवा भाजको मखो नेवा त चाहिँ तस्का थकायो लागि जुन भूमिका मिता थो गोसा गोदु ओके लागि न योको दुनुलगन चाहिँ सुबाय देखान्छ न थो चाहिँ कन्टिन्यू भविष्य तकन न्याय अले दगोस्या चाहिँ नेवायो बिटी चाहिँ उत्थान्यो लागि भूमिका योगदान मितिरहेका न चाहिँ भला सकै चुनागा हजुर खलाबला यापले चिपति संगीत यात्रा दक्षिण मध्ये सुरुपति दिलुमंके मासा नेवाइरो सयान न्य जी थाई संगीत जर्नी सुरुयाना देवपति इलुमंके मासाको कठन लुमंका दि ओ थोसो चाहिँ योको सुबा निदङ नितुजु थो थो न्यासयो लागि जुपति थो जर्नी चाहिँ मचान्छे जो ख ताबलाई स्कुल लाइफ हुन्छ अले जी लुमंगी मासा चाहिँ लुमंगी अविस्मरणीय क्षेत्र रह्यो चाहिँ छौ चाहिँ स्कुल लाइफ कलेज लाइफ बिचाइ दु छ उके चाहिँ छौ सुजु राछ जी चाहिँ छक अब प्रज्ञा भयो भने जी लाइफ वो म्या हुन्छन् उले वो अनिल साई जुन जो संगीत आओ अले अनुना म्या हमले सुजु लाछ म्या हालो कलेज पाखे हुनु जुल म्या अले जी चाहिँ वो नर्भस जुइरका जी छुपिला अप्ठ्यारो जा चाहिँ जी चाहिँ अन ऑडियन्स त दुनी उल्मसी यो कुटु साना जी सुए मर्थे मने त या वो सुए मर गा मने त यो गजी दुनी वो फिलिङ एना मने त बिले चाहिँ अले अन नर्भस त चाहिँ मजो ओ छौ चाहिँ जो अविस्मरणीय ने वो लुम्नी छन् का हजुर या थौं त कइपति इ लुमंके मासा चाहिँ कठन लुमंगा देवो स्कुल लाइफ अनि सेम याला देवपति थौं नेवाइडल सिजन 2 या टप 10 निपति परफॉर्मेंस ला बाकी दनी टप 15 त कइपति गु जर्नी लुमंके मासा चाहिँ गथेना लुमंगा दे इन सर्ट चाहिँ आथो चाहिँ नेवा आइडल ला दक्ले पहिला चाहिँ ड्राइभ फोको लन्च छ यसले दक्ले पहिला थुके लागि चाहिँ जी खास नेवामे चाहिँ कमै हाल्चुनाउ ख नापा मे चाहिँ विभिन्न हाल्चुनाउ ख तर नेवायुलाई चाहिँ त्यो चाहिँ नरेन मान सर दुनी महर्जन सर वे गर्न मिसेस त खबर याद खनी उइ त भाग आउनका अले मिसेस चाहिँ अब थयुले भागमा गासे छेमे हाल्चुने ख नेवामे चाहिँ गए अले वे गर्न त मे आउँले नेवा आइडल यो अयो वदो ओके वना मे आउँ ओके छ नेवायो छौ अछिना जुइ सपोर्ट न जुइ अले बालाइरका ताउले ओ नरेनमान दाइन ओ इन्फर्म बिया मिसेस द छोया चाहिँ जितन गयो ख ओ ख अले तकले पहिला चाहिँ जी ड्राइभ भोकले चाहिँ अडिसन बिया वो अडिसन बियाले चाहिँ जी यसले दुनी अन्जोदो अले उबले चाहिँ जी छौ मे जुलरे त्यपटि मे हालो ख झुला रे झुला जिता मती ना झुला मती ना यस्वा नुगले होला अलि वरुङका चाहिँ छकगु हाना जी ट्र्याक राउन्ड निकगु ट्र्याक राउन्ड सोकगु ट्र्याक राउन्ड थन पार्ना जिया थन टप 10 छम थिंकी त तालामा छ बोती कमी जिरुङगुलका आज जुलाई चाहिँ एकै मेहनत चाहिँ छे रियाज न भछोछ अलि यको मेहनत न झन्झन यामा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी फिल जुडु द तो छारा गुली चाहिँ थाउ न उली चाहिँ मेहनत मय थाउ वो गाइमा हो त्यो जो विचार दो वो चाहिँ वो हिसाबमा चाहिँ मेहनत नै हान्छौ दो चाहिँ पछि फटले चाहिँ सकेसित चाहिँ फोटोस ते द अले फ्यान फलोअर्स ते द भोट मया पिन वो जो मे निना चुना दिपी सोकमी भाजमेज पिन चाहिँ जे नो बाबाला मे हाला वक पिन मन त्यागा द चाहिँ न्यने
टप 1 तक न थिंग त असी यही रखा जी छ फलसन कहि छु ले सेव लिँदै नि छिँदैदियो कथा चाहिँ आफूलाई प्रिपेरेसन याना दियो थिएछ मलाई नेवा आइडल सिजन 2 ले भाग्य नीति थौं त कथा थ्याङ्क यू नीति चाहिँ गुली तक प्रिपेयर याना दियो दु तो प्रिपेरेसन चाहिँ जी छ यो को दो तो प्रिपेरेसन या तरिका त फरक फरक दै मनाउँदै हो जी चाहिँ नेवा में न्यना यो कोही न्यना चोया थम चोया अहिले वो चोया हुँगा न ट्र्याक चाहिँ थम चाहिँ पतलाएन वो ट्र्याक पतलाया होगा वो ट्र्याक है हाना था म हाला ऐना प्र्याक्टिस आयो खजु तरिका चाहिँ वो ट्र्याक है म आएको नियन्त्रको नियना न मज्यो चोजको चोया न मज्यो जो ट्र्याक है हाला यो को हाला चाहिँ प्रिपेयर चीज प्र्याक्टिस यार होगा चाहिँ वो चाहिँ अहिले मेन थासे हालले चाहिँ लोमनी मुखरे जो चाहिँ विश्वासका अच्छी सेल्फ प्रिपरेसनलाई यान्चना दिउँदैन मलाई नापनेवा सिजन 2 बाहेक आपला क्याम्प त ज्याचंगु दुनी मलाई उकिन आपला हेल्प ज्याचंगु दुजी दु जी न्याठा नेवा आइडल थो सिजन 2 पाखे गोसा खलय पाखे न्याठा सटु सानो जी चाहिँ 100% वेउ जो मनो द बियुज ल नेवा आइडल यो लागि चाहिँ जी चाहिँ न्याबले न्याठा सटु सानो वे त तयार गा जिथु दैनि निरन्तर लगनशीलता जी त अप्टेन थिंके तन तालाका दिला मला फ्युचर प्लान को कथा त फ्युचर प्लान ला मी हालिउला तोटी मौका छ चाहिँ मला नेवा आइडलले चाहिँ टप वाने थियो चाहिँ छुसियामा थाउ रेस्पोन्सिबिलिटी ख सर छना मलाई बालको जो रेस्पोन्सिबिलिटी छुयामा ख नेवा यो पाखे यामा ओ चाहिँ स्टडी हैन जे चाहिँ न्यना ओकेन ठुके न्यना चाहिँ स्टडी हैन युट्युब मा चेक हैन थाउ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ अझ ठिका छुसियामा सोचेन या हुन जो विचार दुका ओके यो के सुबा न पछि फलोवर्स छु फ्यान पि आपला दिवे कपिने निदि छु पाके मेसेज छु बियाथि फ्यान फलोवर्स त्यो लागि चाहिँ यो कोहीको जे दुनलवान चाहिँ सुबा बेच्नु दु टप 10 चाहिँ ढुंगा चाहिँ लाइभ परफर्मेन्स जी ओके अडिसन ढुंगा न जे त ऑडियन्स ते त फ्यान फलोवर्स ते चाहिँ बालको म्याला जिउ पाखे चाहिँ योको बालको म्याला चाहिँ मन त्याका छिकपिन्यु चाहिँ मन त्याका द चाहिँ फ्री भोट जगि अन बेसान चाहिँ छुमपा मंगला फया भोटले चाहिँ भोट्यान दिस फ्री भोट योको मोटेसन द भोटना चाहिँ थुइसे न्याउन त तिबो हपा बिरेउ जी भल सकै छुना अहिले चाहिँ छौ छुरा मारा छ थो फाल्कन इभन नेवा आइडल सिजन 2 जज हनिबपी जी जज पिन छ थो द कुसित उत्कृष्ट मूल्यांकन याना थो टप 10 द चाहिँ दुछाको बापत न जी योको दुनगन चाहिँ सुबा देसन छुना फाल्कन इभेन्ट गोसा खल तेटला झन् सुबा चाहिँ दुनगन चाहिँ देम चासे चोनेम फैमको योको पिला झन् थो तरमा योगदान काट न्याउने हुन चाहन्छु ल नेवा आइडल सारा छ थो नेवा यो भाषा जको मखो नेवा तयोपटी चाहिँ दक्को थुकेना थनवया चाहिँ योको सेक्यु मौका दै थो थनवया विभिन्न जिन योको शब्द त मस्यु शब्द त नेवा आइडल थंगा जि थन खलास ल छौ वन जुल नेवा आइडल थंगा अले नेवा आइडलले भाका रुंगा चाहिँ छौ फिलिङ से फरक थय त चाहिँ बढे जियो पर्सनालिटी बढे जियो जुल मंगला वो पर्सनालिटी जको मक्त नेवा आइडलले भाका रुंगा चाहिँ थो नेवा आइडल चाहिँ योको ज्ञान त दकोम बियु जजन गठके शब्द अनुसार कया जियो डिसिप्लिन जुल मंगला डिसिप्लिन त ज्ञान जुल गएन खलामा पंक्चुअलिटी जुल वो दको चाहिँ थो नेवा आइडल चाहिँ ज्ञान बेचौं जुले थो नेवा आइडल गोसा फाल्कन इभेन्ट नेवा आइडल गोसा खलाइ त योको दुनगन चाहिँ सुबा देसन छुना ओके हामीले नेवा आइडल सिजन 2 ला छौ प्याकेजेस जुल पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट नि सेकाया छौ संगीत योपति ज्ञान नि सेकाया नेवा भाजको मक्त थुके विभिन्न आथन वया नेवा आइडल वया जे विभिन्न थासे शरीक जी खन विभिन्न कार्यक्रम नेवा कार्यक्रम मस्यु कार्यक्रम वन मखदा वन खन मस्यु सिकिल त शब्द मस्युपति चाहिँ शब्द जी गुल्ली सेना कारण नेवा न गएना खला नेवा देसँग गुल्ली मतलब जे पंक्चुअलिटी गए ख डिसिप्लिन गए ख नेवा आइडल सियन
डिसिप्लिन छैन पङ्क्चुअलिटी छैन पर्सनल डेभलपमेन्ट छियो व्यक्तिगत विकास उसलाई होइन कन्फिडेन्स लेभल छैन योग याना एक्सर्साइज याना चाहिँ छियो शरीर यामा हिँड्नु छैन त्याबले थोछौ नेवा आइडल लेगा छौ फुल छियो लाइफ माओपट्टि प्याकेज ख एजुजुले न यको चाहिँ हानाच खजी ओसाखला एक दुनलगन से सुबा देसन जुन यको सुभाचितान नाप यको भिन्तिना दु आज टप 10 लाइभ ब्यान्ड परफर्मेन्स नाप्ला हस् एक सुबा नि सुबा टप 10 थेंके त ताला पि बोतिका मि पिनिना प खलाबला यागु हे झले थाना जिना पदि हना महर्जन छु नेवा आइडल सिजन 2 या यंगेस्ट कन्टेस्टेन्ट जासो वेकना पन हिपुको खलाबला या वेकया सांगीतिक यात्रा बारे खलाबला या जसला बहाना जुजुलपा ओहो टप 10 थेंके त ताला दला दक्षिबेना बा यको बिन्दुना दु कंग्रेचुलेशन्स सुभा गति ज्याचंगुदु बालाना चंगुदु आतको चाहिँ ठिकै ज्याचंगुदु ओके अहिले कथे ना सिला छिथो नेवा आइडल सिजन 2 या बारे नेवा आइडल सिजन 1 न फलो याना दिया गति दु खास नेवा आइडल सिजन 1 ने चाहिँ जिगु बाबा चाहिँ बाक्का दिगु अहिले त्यसपछि बाबा न चाहिँ जिताउन सिजन 2 ले चाहिँ बाक्का चाहिँ जिन इन्ट्रेस्ट गुनी चाहिँ दाया दिगु ख उइगु पहखना सती जिला मच्छा से चुना उइगु पहखना सती जिला मच्छा से चुना लिका बुया जिता ढालो ओके रावले छिपति बाबा न नेवा आइडलले भाका यादी ढुङ्गल बेकन मी हालामी जियादी मी हालामीमा ख हबी टाइप हबी हजुर ओके छिन हाइएस्ट हबी यक्को हबी ख थो मी हालियोपति ओके छे गुली तक मिहाला दिया बाबा न प युक्कु ठीक है ओके यदि छु स्कुले बिदा जुई बोले मलाई सुन गन्न वनी म बोले गुली तक छे मिहालियोपति दैनी बाबा न पचना गुली तक मिहाली याना दिया हालुला मतलब 8-9 वटा मिहाली छन्ने ओके राले यो कोही मिहाली यो हनी थिएछ ह हजुर ओके अहिले स्कुलले चाहिँ गुल्तको मिहाला दिहाल्यो स्कुलले चाहिँ पहिला चाहिँ मलाई जिता स्कुलले वचानु आयो चाहिँ एजा चाहिँ स्कुलले चाहिँ पहिला चाहिँ जी मिहालिदा मस्यु अनि त्यसपछि बाबा न चाहिँ जिता नेवा आइडलले वनासो हुँदा चाहिँ पोस्टर बिहा बोल्खनी अहिले अन्नासे चाहिँ जी मिहालिदा सिउ ए आजै मिहालिदा स्कुलमा सिउ नपछ मस्यु मतलब छाउन्यो पासा बिन्छ सिउ ओके अहिले स्कुलले गुली तक स्टेज परफॉर्मेंस याना मध्य दाबले याना छाउन्यो याना ओके आजै आथौकने चाहिँ नेवा आइडलले पार्टिसिपेट जुला ढाका स्कुलले चाहिँ सिउ सिउ अहिले वेकअप इन्छ गुली तक सपोर्ट याना दि मलाई टप 10 तक थेनी ढुङ्कला मलाई गुली तक सपोर्ट याना दि युको सपोर्ट चाहिँ म्याम पिन्छ चाहिँ सपोर्ट चाहिँ नादी अहिले वेकअप इनुपति दैनी लिपा छि टप 10 लिपा यो म्यो राउन्ड 8 ढुङ्कला कि चाहिँ वेकअप इन्छ अझ योको सपोर्ट याना दि जी जी ओके अहिले गथेना चाहिँ दैनी नेवा आइडल सिजन 2 ले पार्टिसिपेट जिराका चाहिँ प्लान याना दिला मलाई गथेना चाहिँ प्रिपेयर गथेना याना दिया पहिला चाहिँ सोसल मिडियाले चाहिँ बाबा सिजन 2 स्टार्ट चिता हुँदा चाहिँ जिदा लाऊ अहिले त्यसपछि हो ढुङ्गा चाहिँ जिना हुनु हुँदा होइन अहिले बाबा चाहिँ उसले जिगु स्कुल न वो जाउला खेले एजा चाहिँ सिल अहिले वना चाहिँ अडिसन बिहा अडिसन बिहा अहिले पास या टप 10 थिएन होला ओके अहिले इन्स्ट्रुमेन्ट न थाहा हो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट त चाहिँ जिगु दाइन चाहिँ उकुलेले से नाचाउँदु अहिले हार्मोनियम चाहिँ बच्चा थाहा हो ओ नाइस अहिले हार्मोनियम न थाहा नमिहाला
मी चाहिँ अभ्यासका थ्यामा हो म अहिले हार्मोनियम चाहिँ सरगम त अनि प्र्याक्टिस चाहिँ अघि हो हामीले भरपुर मजा न प्र्याक्टिस ल हजुर ओके हामीले नेवा आइडल सिजन 2 लेला हनाला छौ पटाका बम थिएछ मस्यो ओके जिताला अझै थिएछ दैनी पुरा साइलेन्ट बम वाला दैनी सिको मस्यो सियो ओके अहिले गुली तक दैनी कम्पिटिटर दाला यो कोदी मला टफ कम्पिटिसन जिया चंगुदु हनाना छम कम्पिटिटर जिया चंगुदु मेपिन दाला चटियो भएछ अन्त जी हना म खजी जिसा तर्क पिँदु योको अनुभव दुपिँदु जिगो जुन एक्सपिरियन्स योको मरो होए हिसाबमा हना त चाहिँ गएपछि मिहाले जित पहिला चाहिँ सिरियस मेजक हो नेवा लेवा चाहिँ बच्चा चञ्चल मिन ओके नाइस अहिले थो नेवा आइडल सिजन 2 सयाजना दिपिन्ता चाहिँ छुपाखि छु मेसेज बियादी नेवा आइडल छु सकल बाजु मेजुपिन्ता चाहिँ जिगु युकु सुबा अहिले नेवा आइडल च्यानलले चाहिँ सब्सक्राइब नयाँ दिँदायो सकाएछन् ओके अहिले नाप भोट न याना दिसा वाला हजुर अहिले भिडियो त नै यको सया दिसा हजुर ओके यको सुबा आज टप 10 युपति फाइनल लाइभ ब्यान्ड पर्फर्मेन्स है नापला यको सुबा निसा सुबा जेमा टप 10 ठेंगे त तालापी बोतिकामी पिनिगु सांगीतिक यात्रा ना पवेका पिनिगु अनुभव नेगु छले थान जिना पदी रत्नमान महर्जनजु जासा वेकायन सांगीतिक अनुभव ना प सांगीतिक यात्रा नेने जजलपा रत्नमानजु जजलपा लक्ष्मी नापाछि त टप 10 ठेंगे त तालाका दिउले यको बिन्तिना देसा रचना यको सुबा गोगठान सुरुजुल छिपति थियो सांगीतिक यात्राला मचान से हाला चुनो ख छिपे नेवा खेले लापी छिपे बाजगाज थाना है हुर्के जुपी खटो अले लिसे चाहिँ नि मेमी हालिपटी न बाटाउन बने जुलो अले अझ नेवा खेले न गठन दुर्गा तास छि इपा यइले आठौँकुने ब्यान्ड बाजेपट्टि चाहिँ नि जुलो अन्ठा समेली चाहिँ नि मेया हाला छि पञ्चकावनी टाइपटी डु अननिसे चाहिँ नि टुवाले चुनाया चाहिँ मिहालोपट्टि याना विभिन्न ज्याजोट कार्यक्रम न याना स्टार्ट जो ख दाले मचानी से सुरुजु ख मचानी से गुली वर्षनी से राची थम चाकोला गब्ल्यानी से चाहिँ नि खल्यासल उब्ल्यानी से मिहालो ठेउँछ अर्चिङ फिल्म जो छारका दास छि गनन चाहिँ नि छि थकला पिना जात्रा मनिबले पाउनीले अन छि परिवार जम्पिन्छ गरतमान त मिछ फ्याक्लेट का छन् ए नाटक चाहिँ नि हाला छन आका छन डुका दाले ठाउँ तक कन्टिन्यू जाचंगु दुमा दिक्काय कन्टिन्यू जाचंगु ओके अहिले त नेवा आइडल सिजन 2 या बारे चाहिँ गुगठान सिका दिया गन पाखे चाहिँ छि नेवा आइडल जाचंगु दुनी राका चाहिँ सिका दिया ठो चाहिँ नि फर्स्ट सिजन एनो चाहिँ नि अडिसन सिरियर हुँगा चिन्ज गेसिलो अले ठो सेकेन्ड सिजन युपटी जिरो फर्स्ट सिजन एनो टस्क पाक्का मासु उबले चाहिँ नि कोचायरको जुलो अडिसन अले ठो चाहिँ छम्पासा चाहिँ जिरो छयालगा रत्न छन चाहिँ टुके चाहिँ पाक्का मागरका चाहिँ नि छयाल ठेक्स भया चाहिँ नि येले न चाहिँ अडिसन कोचायरको जिले येले ठस यो जुलो अले केटी पुरेन कोचायरको जुलो अले यही भया चाहिँ अडिसन एकदम लास्ट मोमेन्ट ओ खबर सिसाट है जिबायो नकलिया न जिगु छंगु पानी मंजी गुसिंका छवनी दाले खबर सिउ दिने जाइदियो कि छु कति ख अले ओके यो चाहिँ नि कोस पेनु ती जो अले तयारी जिया हो ओके दाले योको तयारी हैन दिल जी तयारी त कदा दिउली तयारीले ल जिग्यार गारास संगीत खेले जी ट्रेनिङ नकयाटिडु कलानिधि महाविद्यालयसँग इलाहाबादियो कोठाउँ चाहिँ जी अन क्लासिकल म्युजिक चाहिँ सेकेन्ड इयर यो उन चाहिँ एक्जाम बिहा पास याना टेर्नु जुलो अले सङ्गीत थयो छौ ब्लड ल्याएर कि जिसुते चाहिँ नि समय समयले चाहिँ त्यो रियाज चाहिँ यहाँ माका प्राय प्राय चाहिँ जोगा
हामीले ल चिपति थियो सङ्गीत क्षेत्र आपला यको लगाव दुग्यांगै लगाव दुजी एकदमै एकको ठाउँलाई जिदल सङ्गीतलाई छौ नसामध्ये छौ नसा लाठे छौ हो नसामध्ये नेउ नसामध्ये हजुर अहिले त्यो सङ्गीत त्यो नेवा आइडल सिजन 2 ले जाइदिला मलाई अनालिपा अडिसन राउन्ड निसे ठाउँ टकैपति लुमङ्की माछा चाहिँ गथेन लुमङ्का दि अर्छेणे चाहिँ नि लुमङ्की बजु छेन चाहिँ आउँदो नेवा आइडल व्यवस्थापन थजौ कठाउँ यो चाहिँ नि ठो यहाँकै इन्का छौँ कि ज्याजोइट थपिङ्केला सेल्फ कन्फिडेन्ट निसे कया हरेक लफ गनाउना चाहिँ नि खलायामाल ढाँसा टक्रे मग्या फिल झुके चाहिँ नि नेवा आइडल उटिक बिहा छौँ अहिले लिसे चाहिँ नि सङ्गीत मे हाल्ट चाहिँ अझ गठे झुइमाले हेप्टी ठुन एकदम सया छौँ टुका हामीले नेवा आइडल सिजन 2 बाहेक चाहिँ छि आफूलाई खचे सेका दियो दु यक्के सो अझ सेका नचुनाउ टुका ओके थो नेवा आइडल सिजन 2 या टप 10 पर्फर्मेन्स जी बाकी दानी अनालिपा म्यू राउन्ड न जी बाकी दानी मलाई यदि नेवा आइडल जी दिला रहसा मलाई अनालिपा चाहिँ छु प्लान छु जी नेवा आइडल जी साथमा होला एकदमै चाहिँ नि चछ्या बजु हेर्नु यदि चाहिँ नि जी नेवा आइडल जोल्टका तास नेवा खेलेट अझ न चाहिँ नि उच्च ट्याइङक्युपट्टि प्लान्ट दिएको जी अहिले विशेष नाना हान जिगे गठन डुटका तास जे पास पिन्ठा मिहालिले गनाउन प्रोग्राम हाल्ले चाहिँ नि जी चाहिँ नि नेपाली मेवा हिन्दी मेट चाहिँ प्राथमिक म बियाका जी रत्मान होला नेवा मिहालिरका चाहिँ पासमिसँग लाग एजो जी अझ न चाहिँ नि नेवा सङ्गीत छेउटी चाहिँ नि लफी याउ प्लस चाहिँ नि जे अझ नेवा आइडल जुल्टका तास जी म्युजिक इन्स्टिट्युट छौँ खोल्या जिके बेता टुका अहिले जी छौ समेली चाहिँ नि लिटल फ्लावर पब्लिक स्कुलेजको चाहिँ नि मस्ते त म्युजिक क्लास गर्न क्यार्नका चाहिँ अहिले मस्ते त चाहिँ नि विशेष न चाहिँ नि म्युजिक चाहिँ एकदमै छौ उद्देश्य टुका नेवा आइडल लफु बिहा बिल्टका तास ल ठुना छौ प्लस नाइको जी हामीले यो प्लानिङ प्लस आथो नेवा आइडल सजना देवी छि फ्यान पिन्ता मलाई छि सपोर्टर पिन्ता छि दैति वेक अप पिन्ताले यो के सुबा दिसना छ न दुनुग्लो नि छे छरा स वेक अप नो सपोर्ट न ये वेक अप नो हपा त्यो लिए थौ टप 10 नेटक छन वेक अप पिन्ता चाहिँ दुनुग्लो छ नि सुबा दिसना छ न फला सडु आवेको लपिन वेक अप पिन्सा उटिकया चाहिँ नि हपा त्यो बिरका चाहिँ नि फला सकेया छ ओके तपाईं गोसा खलाई त छि पाखि मेसेज गोसा खोलो न ठो यागो ठो नेवा आइडल ज्याजो जुन यागो ठोला एकदमै चोछ्या पजु वेक अप पिन्स जुन याना छु लफी त थपिन्स न चाहिँ नि गुली ग्वालिया फु छुयामा फुके या त चाहिँ उटिकमा चाहिँ नि तयारी पण्डो वेक अप पिन ल्याउने चाहिँ नि दुधैपट्टि चाहिँ नि यो सुबा रत्नमन्जु नापजी टप 10 योपट्टि लाइभ ब्यान्ड पर्फर्मेन्स नाप्ला छिदा यो हाकनचका यो बिन्तुना यो सुबा नेवा आइडल बोती कामी पिनिगु टफ कम्पिटिसन जाचंगु वो टफ कम्पिटिसन बोती कामी पिनिगु जिधौ खलाबला या नचनागु जुल तुकी जले जिना पदि असेस महर्जनजु जासं वेका नापना खलाबला या जजला पासेस जजला पनि दक्षि बेना पाला बधाइदु टप 10 नि थ्याङ्क यू तालाका दिउदु यो बिन्तुना सुबाम ले गथि जाचंगु दु गुली तक एक्साइटमेन्ट जाचंगु दु एक्साइटमेन्टलाई झोल यो क्वे ढोका छ अझै ठो नेवा आइडल ठो प्लेटफर्म तक ठण्डा लग छपटे नीति चाहिँ जी यो क्वे ठाउँ तक ठण्डा लग छपटे टप 10 छपटे जो चिरौं ख म यो क्वे टरौं पटे ख ओले अले गुकठा थो नेवा आइडल लिबारी गुकठा से सिका दिया गुकठा चाहिँ अडिसन जिया चंदु नि रेका चाहिँ सिका दिया अझै जे पहिलो फर्स्ट अडिसन अझै ध्याल तेर नोख आज खास नेवा आइडल ध्या चाहिँ मसुनी उब्ले चाहिँ छे चुना नब्ले जे अब पार्टनर चाहिँ विजय दाइ समदु ब्रजाचार्य अब एकन जित फोन नाल अब फोन ना आया चाहिँ जे चाहिँ खास छे चुना सुनो जल छे चुना फोन ना अनि चाहिँ किटु पुरे अडिसन ज्या चाहिँ ध्या बिल अले जोगका ध्या चाहिँ जे चाहिँ अन द स्पॉट वया छु वला अले आला अडिसन पास जल अनन है
आज मतीमा बिल्दछ कसै भने तेल बुबा हाया बिउरा जा मती छ हामीले प्रिपरेसन गरेको अथे सी 7 कए जाइदियो हजुर अब खास चाहिँ जे 6 क्लास नहा स्कुल नहा मी हाला सुनो ख बिहान हैन हाला सुनो र बिहान दो फुकफाको दो अब स्टेज बिहान मुर उब्ले जे उब्ले नहा स्टेज मी हाला सुरिनो 6 क्लास अनि हजुर 6 क्लास कन्टिन्यू 6 क्लास अनि हजुर ओ दाउले यको दैनी एक्सपीरियन्स लगेको दुजी संगीत खेले एक्सपीरियन्स दियोला वया ख अब आना हाला जे उब्ले वछि ठो क्यारोके आइकन धापटी सिजन फर्स्ट या चाहिँ जे विनर न जो ख अब वया ख ओके अले छुपति यको सपोर्टर्स विदि फैन पिदि मलाई वेक अप नीति छु बाकिन छु मेसेज बियादि फैन पिनसाला ठो नेवा आइडल याउ यक्को तोरपति जाख ठो सुना या मयानीपति जाख ठो नेवा आइडल दियो अछि नेपाल आइडल दो नेपाली आइडल दो मलाई ठो सिंगिङ स्टार वया छ दो दुनिया दिवान वया छ दो तो आछियो तायबडा ठो नेवा बस्तीले चाहिँ ठो नेवा आइडल दियो चाहिँ ठो फर्स्ट असि ठो आछो सेकेन्ड सिजन जुल या दुया छ वो मेन मनोज सर अहिले चाहिँ अन्जिता म्याम वेको न चाहिँ ठो गोसा चाहिँ गया चाहिँ याना बिल उके लागि चाहिँ यक्कु सुबे चाहिँ मनोज सर अन्जिता म्याम त यक्कु सुबे अहिले त्यो नेवा आइडल यको दैनी अनुभव क्यावला बाँकी दनी मलाई आता कहीपति ठो टप 10 सेलेक्ट तक जुपति टाइम तक कहीपति छु लो मंके मफुपति छु अनुभव दुला गब्ले न्याब्ले लुमा नाचने गब्ले लो मनिपति अनुभव लो ममनी यो छु फुक्कल लोया मनी लो ममनी चीज थियो चाहिँ अछि जिता चाहिँ चाहिँ निको टक चाहिँ गोल्डन माइक बिरा टाउ दोज या चाहिँ वछौ चाहिँ लो मनी मो चीज दुका दाले छिनी दिला तस्का तरुपति अचिभमेन्ट ल होला हजुर एकदम सेवा यहाँ यो मछखेलाई दक्षिण कालीमाही ओके अथु गोसाखालाई निन्ति चाहिँ छिउ पाखे छु मेसेज बियादिले अछि आठो गोसाखलयो नीति चाहिँ जे चाहिँ ठो नेवा आइडल चाहिँ ठो 2 सिजन जगम हो अछि ठो चाहिँ अछि सेन्चुरी थाइने मलाई वो सेन्चुरी ताको चाहिँ आनन्द चाहिँ ठोय मोसन चाहिँ ओके चाहिँ वना चाहिँ जिन पटे सहयोग साथ सपोर्ट फस फोपटी चीज ताको म जिना yana बि फै त्यो आशा कया छ यदि नेवा आइडल जे दिल कि छु फ्युचर प्लान दु नेवा आइडल ज्याजुल का ठोपटी नेवा यपटी थय थय जिना चिचिर प्रोग्राम छ चाहिँ ढाका जिरियो पटे छ आशा कया छ न यको बिन्तुनादु आकना छक नाप जी नेवा आइडल सिजन 2 युपटी टप 10 एना नाप्ला यको बिन्तुना आकना छक एकदम सुबा हजुर सक्मी बाजु मेजुपी जी स ठुकु ज्याजो स टप 10 थ्याङ्क यू त तालापी बोटिकामी पिनिगु वेक पिनिगु सांगीतिक अनुभव लिसिलिसे सांगीतिक यात्रा बारे खलाबला याना चुनगु जुल थुकिया जोले जी नापैदी विजय महर्जनजु जास वेकायपति न सांगीतिक यात्रा गुकठा सुरु जुल नाप वेकाया नेवा आइडल सिजन 2 या ठुकु टप 15 तकया अनुभव गथे ज्याचंगुदु उके बारे खलाबला या लक्ष्मी नापा जोजलपा विजयजु जोजलपा अथे यको बिन्तुना दु टप 10 थ्याङ्क यू त तालाका दिला यको बिन्तुना सुब्याडु हजुर गुकठा सुरु जुल त सांगीतिक यात्रा ओभरअल सांगीतिक यात्रा दाबले वो चाहिँ आज चिरको मजुबले नेसे चाहिँ भच चाहिँ रेडियो वाले म्याउ ताना चाहिँ अले वो नप हाल्यो जो चाहिँ अले स्कुल क्लास न क्लास अब चाहिँ शुक्रबार शनिबार कार्यक्रम ज्या चाहिँ मजुबले चाहिँ अले वो अन चाहिँ अले भजबुरी चाहिँ स्कुली स्टेज हो न अनि स्कुली स्टेज वो चाहिँ अले चाहिँ छकानीका टोले चाहिँ क्षेत्र चाहिँ अब छौन्यो सांस्कृतिक कार्यक्रम चाहिँ अनन्न जी म्याला ज्या अले पहिला चाहिँ जी नेपाली अथवा उगेन जी नेपाली लोकगीत नसुरेन अन चाहिँ जी अले नेपाल पप बोलो आधुनिक न हाला या अन लिपो या चाहिँ अले
लियो भजिचा चाहिँ सिरङ्गा चाहिँ अले चाहिँ न्यमेन जिउ दही खनी दही चाहिँ न सिल अले चाहिँ न्यमेन भचा भचा हाला है अले वे चले चाहिँ अले बिचे चाहिँ भचा जिको चाहिँ अब मे हाल्यो चाहिँ जर्नी चाहिँ भचा 10-15 वर्ष टी छौ करियो अठी हुने चाहिँ भचा अठी जाजौ अले ग्याप जाजौ लिपा चाहिँ सुजल्ला चाहिँ अले जिउ लकडाउन जुबले चाहिँ अले जिउ भज टाइम डु अठिन जुल अले जी पहिला अब लाइभ ब्यान्ड नपा हाल्यो जी ठना इन्स्ट्रुमेन्ट बजायो जी गिटार न थाना नपा अले अले ड्रम सेट न थाना ड्रम सेट चाहिँ जी अटोमेटिकल्ली जी नेनाए सुट्रेनिङ मकासिए जिगे अटोमेटिकै वो टाइमली ठोजो चाहिँ गड गिफ्ट फ्रेजमा ड्रम सेट ठाउ चाहिँ अले मेउ चाहिँ लाइभ ब्यान्ड चाहिँ हाल जो अले वो लकडाउनले चाहिँ अले वो कारोकी ढाउ चाहिँ वेङ गुजुल कारोकी चाहिँ अले चाहिँ सबै मे हाल्दा भज ठाकुल अले लिपा चाहिँ अले सेम प्रब्लम मन त अले जी हाला छनु ख अले ठोजले चाहिँ अले जिउ नेवा आइडल सिजन 1 यु चाहिँ घोषणा जो ख अले जी चाहिँ एकदम एक्साइटेड ज्या छौ तर अब कार्य व्यस्तता अठिन चाहिँ अले अब जिउ चाहिँ अब जी भरि चाहिँ उले टाइम बि मफ्ट उगयो चाहिँ जिउ पहिला अडिसन जी बिउ एकदमै इच्छा ज्या छौ अडिसन जी पास आइदिउ न हजुर सिजन 1 के चाहिँ अले अडिसन चाहिँ भर्चा वुनगु चाहिँ जी ठ्याक लिपा झस्के जल अले अब ठौ कार्य व्यस्तता चाहिँ वो जुया जौ डु जी जिगे डु तर वो वुनगु ज्या जन अले जी आ ठिकै जो सिजन 1 भाग का मह छ थो सिजन 2 ले जी अवश्य क्या रे जी जिगे मने चाहिँ एकदमै दुख वे चले चाहिँ जी थो सिजन 2 के भाग का अडिसन नबिया छि येले वो चैत्र 30 गते गर्दा 80 साल चैत्र 30 गते जो पहिलो अडिसन जी बिउ या उगे सफल न जिया गुली जकये पु संगु मिखा स्वायाले छसु लंगु अले विस्तार चाहिँ अले जी क्रमशः अपडेट जुन चाहिँ आठो टप 10 तक चाहिँ ठिङ्गरा तालदा छौ क्वेसन नि जिता नि मासे हो चाहिँ त्यो ड्रमर पिन छ त नि मछावले यदि ड्रमर पि जुदा कि चाहिँ बाजा थाबले चाहिँ टेबल न थाइ खाला अझै सुरुले चाहिँ टेबल अले वो छिउ ठल मलाई अले फुचा भाचन अले न्यन टेया वो नयु ड्रमे चाहिँ जी कठी जना चाहिँ जी अरिना चाहिँ वो जी वो रेडी नेपाल नेना चाहिँ मिटो नेना चाहिँ अले जी 18 चाहिँ अले छिउ सांस्कृतिक कार्यक्रम छौ जुजुल अले वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का जी वो अरि जी उल पर्छ चिएर का आठौं मजा चाहिँ युके वो नयु ड्रम ठाल ठिटा चाहिँ ढाठी ड्रम छगा चाहिँ थाका सुएल ढ्या चाहिँ सम्म दाजु चाहिँ अले झिटा यंगा कुर्सी फेरगा बिल अले जी ड्रम ठाना अले ठ्याक बीट एकदम कन्टिन्युअस मिलेजु खना चाहिँ का छन्ड छबुमे चाहिँ हाना हाक्यो छबुमे के चाहिँ छ ड्रम न ठ्याउ ढ्या ढाला अले पहिलो सांस्कृतिक कार्यक्रम चाहिँ जी वो ड्रम छबुमे ठाना अले उया लिपा चाहिँ जी अले डको कार्यक्रम भरिए चाहिँ जी ड्रमर रे झुला लिपा चाहिँ दाबेसी ड्रमर न छमा सिंगर न नापन्छ गिटारिस्ट चाहिँ आज मठानो चाहिँ यो कुडे रंगला तर चाहिँ था चाहिँ थाना नपा नप जे छुपति सोशल मिडिया से छि मोडल न थेछ ख मोडल चाहिँ अठे जी आठो नेपाल नेवा आइडलले भाग के ढंगा चाहिँ अले जी थमा चाहिँ अले मे चाहिँ आटको नेवा मे चाहिँ चोया चाहिँ मसैनी जी नपा कविता मुक्तक कथा अयो चाहिँ नेपाली यो कुया चोया अले वय झले चाहिँ छौ मेना जी भज चोयाडी ख छौ मके निपु सोबे चोयाडी हो अले नेपाली वय मे नेपाली त चाहिँ अले जी ठौ यो शब्द रचना के चाहिँ अले जी छप मे हाला रेकर्ड नाट्यो चाहिँ 2 वर्ष टी डेट हुको ख अले फोमेटो आ भिजुअलाइज मयागा चाहिँ भज जी मुखरे चाहिँ व हिसाब चाहिँ म्युजिक भिडियो आ नगन्नी डेगुडु एक हप्ता न्य अले वो मे एक हप्ता लिपा चाहिँ छु युट्युब मार्फत चाहिँ रिलिज न जुया जाँदु अले उगे चाहिँ जी सिंगर जको ख खास लिरिक्स व सिंगिङ चाहिँ जी यानु ख तर चाहिँ उगे चाहिँ मोडली भूमिका न चाहिँ डाइरेक्टर व कोरियोग्राफर म्याम चाहिँ जिटा उगे व चाहिँ मोडली भूमिका न
तयार दिला वो चाहिँ जिउ सरप्राइज ख जी यार यानु मक्की अब अन ठाउँले चाहिँ अब जिउको मेन टाइटल चाहिँ सपनी की रानी ख जी ठाउँमा चाहिँ वो सपनी की रानी के चाहिँ ट्रायंगुलर लभ स्टोरी त हुने चाहिँ अहिले 6 महिना चाहिँ जिए ओके हामीले मल्टी ट्यालेन्टेड खानिन्छ अथवा मोडल अनि सेकाया सिङ्गर ओहो यो को दुखानी छुबटी प्रोफाइल भर्छ ओके अल्थो नेवा आइडल सिजन 2 या टप 10 तक थिएन मलाई थान तकैपट्टि जर्नी नेवा आइडल यो जर्नी लुमङ्के माछा चाहिँ गठा लुमङ्का दि नेवा आइडलको वे जी सिजन 1 हैन वे त चाहिँ एकदम प्राय सेना चाहिँ एकदम एक्साइटेड जसनु ख तर चाहिँ वो अडिसन चाहिँ जुन पास जुनको चाहिँ जी याद महिना अहिले सिजन 2 के चाहिँ एकदमै ध्यान बिहा चाहिँ जी सोया छन् फेसबुक मार्फत अहिले युट्युब मार्फत न एकदम उटा वाचेना छन् अहिले चाहिँ ठोस सिजन 2 या चाहिँ फर्स्ट अडिसन चाहिँ यसले गावाले जुब्री चाहिँ अडिसन चाहिँ भाग गया चाहिँ जी अन सफल चाहिँ वो चाहिँ ड्राइभ भएकोले हेर्नु ख अनलिप चाहिँ ठो चाहिँ चिकारोगे अठिङ्के चाहिँ सोङ्गु न्यू सोङ्गु चाहिँ जी एपिसोड के चाहिँ हालामी हाला चाहिँ जी लाइभै हाल्यो न जिउ एकदम इच्छा दुख जी नप लाइभै हाला छन् अला वो चाहिँ आछु टप 10 ठेनुगा चाहिँ पुरा जुना चाउँदु ओके जी एकदम एक्साइटमेन्ट दु ओके दाले ओके टप 10 ऐसा भरपूर मनोरञ्जन जी था न याना दे जिदैन मनोरञ्जन बिजुला वो जिको चाहिँ एकदम डिड दुनिया मनोदुनिया चाहिँ एकदम आत्मविश्वास न दु अरे चाहिँ जी छिपिन्द चाहिँ मनोरञ्जन याकी दिउ न चाहिँ जिको मने दु ओके दाले लाइभ ब्यान्ड परफर्मेन्स चाहिँ छिटो ड्रमर न देखि मालिकी छु प्रेस या मालि थिएछ ओके जस जोकियान ख ओके प्लस छिबुती फ्यान फलोवर्स अवश्य नै यो खुदी मतलब फ्यान्स फलोवर्स छु आफूलाई दि वेक अप इन दि छु बाखे मेसेज फ्यान्स फलोवर्स तेर न जी टप 10 थिएन टप 10 ठेङ्गिदा चाहिँ जिको फ्यान फलोवर्स तेउ न जिरा भडेना दिपी सकल भाजु मेजु पिण्डना चाहिँ यकु सुबा ब्याजना यदि छिप्नु भोट मरुजुस यस छिप्नु साथ समर्थन जे सहयोग मरुजुस चाहिँ ठन्टक ठिन्ट जिरा तस्का ठाए ठाकी आठुके चाहिँ जज पनि जजमेन्टला डेडु जी हालुको मेयु क्वालिटी डेमाउला डे थौ ठासे डे ददा उइ नाप न आठो 50% भोट अथवा अले 50% जजमेन्ट यो चाहिँ छिगु न्यू एपिसोड टप 25 अले टप 15 के चाहिँ डुगु जुल वे उगे चाहिँ छिपिन्छ जुन जिरा सार समर्थन बिहा दिला सहयोग न दिला उगे नीति चाहिँ जि दुन गन के निसे चाहिँ हनसक एकदम सुबह देशना जना अनि फ्युचर प्लान चाहिँ छु त फ्युचर प्लान यो चाहिँ आज ठय न्या खेलेन चाहिँ जी यगु मे हाला चाहिँ योगदान बी डेमा मलाई फेमा नेपालीले चाहिँ सपनीको रेकर्ड याना टे जुल छ भिजुलाइज न वो वे दु यगु मफसा चाहिँ सपनी मे न न्या मे न ठमा हाला चाहिँ उगे चाहिँ म्युजिक भिडियो डेको चाहिँ जो सोच दु अनि फ्युचर प्लान नेवा आइडल ट्याक्यु न प्लानै खनि वे न चाहिँ आठो डक्ले न बला ठो नेवा आइडल सिजन 2 इट आइडल ट्याक्यु न प्लान जग म कि एकदम दुनिया ने है चाहिँ कन्फिडेन्स ल मको छिउ एकदम एक्साइटमेन्ट ओके एक सुवाना पा एक बिन्टु नार्न छक आज नेवा आइडल सिजन 2 या टप 10 या लाइभ ब्यान्ड परफर्मेन्स इन आपला जिउ सुवा एकदम सुवा दगले अन्तिमे सकल सोगमी भाजु म्याच बिन्ट हाना छक जिरा टप 10 तक ठेङ्गी त चाहिँ ग्वालिना जिउनी चाहिँ सुबा ब्याजना सुबा जय मा ब्या जय नेवा आइडल सुबा
हजुर सुक्मी बाजु मेजुपी जिसा नेवा आइडल सिजन 2 सा टप 10 बोटिका मिपिनीगो टप 10 ट्याका मिपिनीगो वेका पिनीगो सांगीतिक यात्रा ना प अनुभव नेना जना गजुल जी नेना जना वलेल तस्काई इन्स्पायरिङ तस्काई मोटिभेसन फ्याक्टर जियादी वेका पि जीव नीति छिका पिन्ता गथे ताइ चौदु अवश्य न छिका पिन्ता न इन्स्पायर जिया चना दिगु जुजी हजुर ना प वेका पिन्सा थुली मेहनत याना चना दिगु दु वेका पिन्ता भोटिङ यात्रा हास तो दादी मते जिगु प्रभु पे आप पाके भोट याना दिस जी बोटिका मि पिन्त अथे हे ठुगु ज्याजो सयाजना दितना इना प्यान्जना जिगु ज्याजो सेगु नीति छिका पिन्सा जिगु युट्युब च्यानल पाखे सयादी फै नेवा आइडल लगा सर्च याना अन पाखे सयादी फै नाप जिगु नेवा आइडल पेज या त सब्स्क्राइब नाप लाइक शेयर कमेन्ट न याना दिता इना प्यान्जना थुली लासे थवे थुगु ज्याजो पाखे जी निटु डंगल बायजना मेगु वाले हाकन छिप्पेनिगु निहने नि पुगु भोजना वेगु हेजी थवे त बा सुभा जेमा भा Newa Idol. Supported by Dish Home FiberNet. एक सही कनेक्शन DHI Home Appliances. छुट्टै चाहे डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा भेन्यू पार्टनर टेम्पल प्यालेस क्याफे मरु प्याफल नेपाया संगीत ख्या नेवा त जिलजी वेगु छगु त धंगु दबु Newa Idol. हलिमे थ्वेकेनु नेवा आइडल नेवा मसिका बेनु नेवा आइडल सकल नेपालीया Newa Idol. Newa Idol. Newa Idol. Newa Idol. Newa Idol. Newa Idol. Newa Idol.